Prihvatljive cijene, malo ubjeđivanja trgovca i ugovor je potpisan, a da potrošač nije ni obratio pažnju na tekst ispod kojeg je stavio potpis. Željko Banović tako je na kućnom pragu potpisao ugovor sa Aeronetom i obavezao se da će 2 godine biti njihov korisnik. Nakon nekoliko dana shvatio je da to nije bilo najpametnije i odlučio da ugovor raskine, ali do nadležnih iz Aeroneta, kaže, nije mogao doći. Onda sam pokušao da stupim sa njim u kontakt, koga god nazovete, sva kaže mi jesmo, Aeronet radimo za njih, ali mi nismo zadužni za to, ajte zovite tamo nekoga u Banja Luku, ti u Banja Luci kažu pošaljite nam pismenim putem šta trebate, otuda se pošta vrati, kao adresa nije potpuna, onda opet u kontaktu sa tom djevojkom iz Banja Luke, ona kaže, to je vama najbolje, kaže, ajte u Defero Bihać. Međutim, u Defero Bihać firma, ja vjerujem da postoji zato što njihov pečat ima na papirima, ali na telefonskim informacijama nema njihovog broja, niti ima gdje je naznačena njihova adresa. Ajde, uspio sam i doći do te adrese, pa im 2 puta obraćao se pismo, nema ništa. Onda tek nakon neka 2 mjeseca pošlijem dole u Mostaru, u stvari u Hercegovinu, negdje gdje im je već sjedište Aeroneta, pošlijem zahtjev za raskid ugovora. Najbliža poslovnica ovog operatera je u Banja Luci, ali u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH ističu da je bilo dovoljno pismeno se obratiti centrali u Mostaru i ugovor bi bio raskinut. U ovom slučaju dovoljno je uputiti pisanu obavijest u sjedište operatora, znači Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, sjedište te firme. Željko Banović i dalje misli da je korisnik Aeroneta jer obavještenje da je ugovor raskinut nikada nije dobio. U međuvremenu na njegovu adresu stizali su računi, on ih, kaže, nije plaćao jer više nije želio njihovu uslugu, a na kraju je dobio i tužbu. Iz HT Aeroneta ugovor sa korisnikom je raskinut, ali dug mora da se plati. Za 10. i 11. mjesec njegov račun je bio 113 maraka koji nije izmirio. Tek nam je dana 10.12.2013. uputio zahtjev za prekid ugovora i tom zahtjevu je udovoljeno 20.12.2013. Pored računa za 2 prethodna mjeseca, u 12. mjesecu je njegov račun iznosio 58,83 marke, u što je uključena i naplata razlike cijene za mobilni aparat koji je uzeo ugovorom, te je na koncu njegov dug iznosio 171,83 marke, koji nikada nije izmirio. A što je jasno trebao. Budući da spomenuti dug nije izmiren, bili smo prinudni naplatu potražiti sudskim putem. Zašto su Banovića provozali kroz cijeli sistem Aeroneta od Banja Luke preko Bihaća do Mostara nisu objasnili. U udruženju koje se bavi zaštitom prava potrošača kažu ovo nije jedini slučaj. Mnogi potrošači ishitreno potpišu ugovor ovog tipa, a da se ne upoznaju sa svojim obavezama. Nažalost, bilo je jako puno slučajeva gdje su građani sklapali ugovore na ulici i nisu bili dovoljno upućeni koje su to njihove obaveze. Kako ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica, mi ih savjetujemo da ugovore dobro pročitaju i da prije svega odu u prodajne objekte. Da sklope ugovor. Zakon o zaštiti potrošača precizno definiše da ako je u pitanju potpisivanje ugovora van prodajnog objekta, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, a ako potrošač ne dobije povratnu informaciju o raskidu ugovora, njegovo pravo na raskid nije ograničeno. U slučaju dostavljanja obavještenja o jednostavnom raskidu ugovora, što kod Banovića nije slučaj, potrošač je oslobođen svih obaveza iz ugovora. U Regulatornoj agenciji za komunikacije kažu kada potrošač koji nije zadovoljan uslugom iscrpi sve mogućnosti, žali se firmi sa kojom je sklopio ugovor, udruženju potrošača, inspektoratu, ima pravo da se žali njima. Cijeli slučaj proučit će i njihovi stručnjaci. U međuvremenu, bez obzira na to gdje je potpisan ugovor, potrošači bi trebalo da znaju da prije nego stave potpis imaju pravo da ugovor pročitaju, čak i da se konsultuju sa pravnikom ukoliko im nešto nije jasno. Najgora opcija je obavezati se na nešto, pa tek onda pročitati ugovor.